Ngiyaqonda vele ukuthi babili bathathu isitwana basazi I will try ukuhlanganisa ukusiluma lawo malimi ngizikhulume ke nami isiZulu. Haleluya. Siyabonga abazalwane, siyabonga nje ngiyabona iningi alikho njengoba sazi ukuthi kukhona inkonzo ke yabosisi lapha eWoodbank. Bahambile ke nabanye omama. Haleluya. Sabathi namhlanje ilanga labo mama. Sanibonani bomama. Amen. Siyaphila bomama. Amen. Haleluya. Happy Mother's Day. Amen. Mkhulu umsebenzi niwenzayo ke bomama. Uyabona njengoba namhlanje ngizela nale genge yami nje. Mangivuka nje ngoba umama ngekho sengiyabona ukuthi hey mkhulu lo msebenzi abomama abawenzayo. Kumele wazi ukuthi kudliwe, kumele wazi ukuthi kugezile, kugcokile, kuright. Hey mkhulu umsebenzi niwenzayo bomama, ake nishayele izandla. Nje ngiyabona ukuthi hayi niyasebenza bomama. Singawudelela nje lo msebenzi wenu. Sibe busy obaba nje ngeBhayibheli. Sicabanga ukuthi kulula. Akusilula. Ningi lo msebenzi abomama abawenzayo. So siyabonga nje kakhulu ukuba nani empilweni zethu. Siya-appreciate nje kakhulu. uNkulunkulu nje abe nani anikho amandla. Ngiyakhumbula nje ngikhuluma la ngomama lo walapha eShunammite. Haleluya. Amen. Ukuthi umntwana mayegula lapha emasimini ubaba uyamthatha umthumele ekhaya uthi ake nomnikeza unina ke lo mntwana ayobona ukuthi uphuma njani ngaye. Haleluya. Akanandlela baba mawusekuthiwa nje uyagula yabona nami nje ngiphila naye ngoba uyahleka unje. Wathi nje uyagula uzoyibona ifoni yakhona ifonela iWoodbank uthi ake nisheshe nibuye phela. Manje anje ehleka enzani hawu right. Ngingahlala nayo kunye ngimpekezelele. Kodwa wathiwa nje yagula. Nizayibona ifoni igijima ingene eWoodbank uthi hayi mama asalusa ukuthi. Ukuthi inkonzo beyihamba kuya yena safuna ukwazi. Ngoba vele nje uNkulunkulu uniphile le nkonzo yokunakekela abazalwane. Amen. So naye ngiyamthanda lo mama ukuthi sekashona umntwana azange asolabalisela ubaba ukuthi uyabona wena baba uwe sebenza umntwana elangeni wenza njani ngalo mntwana kodwa wabuka uNkulunkulu. Haleluya. Ngoba ukuthi konke kulungile. Bazalwane sinenkonzo ke namhlanje yombhaphathiso. Manje as a result inkulumo zami siyohamba sigijima ke la endabeni ngiyani yombhaphathiso. Haleluya. Thina abanye ke sesibuka emuva njengoba sesisendlini sandlule embhaphathisweni. Kodwa kuhle ukuthi sibe nani nolwazi ngoba umsebenzi lo wokushumayela siunikezwe sonke. Eminye imibuzo izophelela la phakathi kwenu ingazafiki nokufika kubafundisi ngoba uyazi. Haleluya. Amen. Sanabi nolwazi sizoba nale nkinga yokuthi each and every question ewuyithola kumakhelwane ewuyithola lapha emsebenzini seyimele iphendule ubani? Umfundisi. Ngoba inkinga ukuphi awunalwazi. Haleluya. Amen. So kuhle khona ukuthi sibuke nje emuva kancane. Kwabanye ke akusise emuva kulaba khona. Amen. Haleluya. Amen. Abanye kukuphi kulaba khona. Nina ke suka senibuke emuva. Niyathanda futhi ningabazalwane ukubuka emuva or ukuhlala emuva. Bengisabatshela lapha endlini ngithi ikhona nayo ingoma
ninathanda ukuyicula ethi esiphambanweni ngizobambelela azabuya uJesu. Haleluya. Niyayazi le ngoma leyo ukuthi esiphambanweni ngizobambelela ngikakarele esiphambanweni. Hayi wrong bazalwane. Ngoba esiphambanweni kuyadlulwa. Haleluya. Hayi wrong le ngoma le ukuthi niyobambelela esiphambanweni. Kusho njengoba ngikhuluma awusekho wena endlini. Usasele esiphambanweni. Awukakabhabhatiswa nokubhabhatiswa ngoba umuntu obhabhatiswayo undlule esiphambanweni wangena emanzini bese ongena endlini uyafundiswa. Wena ke mawusendlini usebesitshela ukuthi ukakarele esiphambanweni. Sesiyamanga sibuke emuva. Hey mzalwane wazibambelela. Kusho ukuthi vele usahleli lapha. Hallelujah. Ngoba it's a movement, spiritual. Awukwazi ukuhlala esiphambanweni. Hallelujah. Yeah, umuntu nje uhlatshwa izwi usesiphambanweni lo muntu loyo. Uma eceda ukuhlatshwa izwi wenza njani? Uyabhabhadiswa usemanzini. That's the last thing in the outer court. Uma sikhuluma ngeTabernacle. Amanzi. Bese bangena njani? Bangena endlini. Endlini yakhona endaweni engcwele. Holy place. Kula sikhona khona. Abanye bethu banokuthi bahambe bangena to the Holy of Holies, baphinde baphume bangena to the Holy of Holies, baphinde baphume. Banambitha phela. Laba banambithayo ilaba bangena to the Holy of Holies. Manje awukwazi ukuhlala naleyo simo sikhathi sonke. Hallelujah. Manje lapho holy place zintathu izinto ngizonifundisa nje nizaze nizazi. Manje ufunda iBhayibheli lide kakhulu. Uma ungena kwaku right kwakhona kunesi itafula lesinkwa. Yizwi lenkosi. Ukuthi siyafundiswa. Hallelujah. Phambi kwalo kune altar of incense. Hayi emhlatshelo ingaphandle esiphambanweni. Altar of incense. Lapho ke kula sithandaza khona ukuthi umzalwane osendlini wenza njani uyathandaza. Ku left kwakhona kukhona lento bayibiza menorah. Hallelujah. Yeah, the candle lampstand. Ukuthi sikukhanya kweswe. Njengoba sesidlile izwi siphile emthandazweni siyakwazi ukuba ukukhanya kwani kweswe. Umsebenzi wabazalwane umlula. Hallelujah. Yeah, manje ukungena to the Holy of Holies kukhona nje indwango ehlukanisa the Holy of Holies with the holy place. Ayikhishwana. Uma uJesu alenge esiphambanweni yadabuka leyo ndwango leyo. Ayikhishwana. Idabukile. Kodwa nje sesinendlela yokungena ngithi lapha ukungena umpriest kanye ngonyaka lapho sesiyangena ke thina mase sisondele enkosini kahle simfuna uNkulunkulu sifuna ubuso bakhe siyangena ngapho. Hallelujah. Amen. Yeah, so iphutha ke ingoma yenu ukuthi uzobabelela wena esiphambanweni. Yeah, kusemuva kakhulu. Uma siubabelele esiphambanweni ungakandluli. Sewenza ukuthi nokushumela kwethu singakwazi ukufundisa kahle ngoba wena kahle ngasowunana, sole wahlala waba unana esiphambanweni. Sole nje unikwa ubisi sakunena ukuthi hey mara ucabangani ngamanzi. Kodwa inkinga ukuthi wabhabhatiswa khona physical, spiritual akadluli lapha emanzini. Yeah. Hallelujah. Amen. Hayi sizofunda nje I think lapha ku Matthew 28 the Great Commission ihleli khona. Verse 18, 19. Matthew 28, verse 18. Yes.
wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Verse 19. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele. Haleluya. Amen. Akoqala nje ukusebenzisa ababumbi. Verse 17. Sebembona bakhuleka kuye. Kepha abanye bangabaza. Haleluya. Ngibuyela nje emuva kancane ngoba ngizwe nje ubufakazi babantwana benkosi uma bekhumbula-ke ababili uma sifundiswa ngamandla okuvuka. Haleluya. Ukuthi wavuka lo simkhonzayo. Haleluya. Lo simkhonzayo wangena ethuneni ngelanga lesithathu, wavuka ethuneni. Amen. Manje indaba yokuvuka akusibo bonke abantu abavukayo. Uyabona mangabe nje abantu bahlala bavuka mihla namalanga, bekungeke nje simvume kahle lo Jesu. Uma usitshela ukuthi uJesu uvukile sithi hawu kanjani, akithi na ubaba umkhulu wami wavuka. Akusimhlolwa ngithi ngoba into ehlala manje yenzeka abantu bavuka. Manje le nguhlolo ukuthi umuntu wavuka ethuneni. Yengasilula nokuthi bayivume nalabambona ngamehlo. La ukhuluma nabafundi bakhe ku-17 yayisokuthi abanye mase bambona bamkhothamela bamdumisa, abanye benza njani bangabazi. Bona abafundi angithi sinokukhalela ukuthi asingabe sikholwa kangcono mangabe sasikhona nathi sambona ngamehlo. Bambona ngamehlo abanye badawuta ukuthi nangu uJesu. Haleluya. Bathi hayi unamanga uye. Utshela ubani abumama. Awuyayibona indaba yakho ayikho. Angithi babayifihlile kubaba. Bumama yibo abenza njani? Abasuka bagcoka ingubo zabo bayethuneni bayobona ukuthi ngempela uvukile uJesu. Yibo beza nomlayezo oqala ukuthi hey uvukile uJesu. Athola nje ukuphitha batatazela amadolo uNkulunkulu omusana basaba amaJuda. Kodwa umama baba nesibindi ukuthi noma umbuso umelane kangaka nalo Jesu, bona basukuma baye ethuneni. Haleluya. Beza nalo mlayezo. Bengeke siuthole mangaba nikho bumama siyabonga. Ya ngithi uPeter bonke babaleka. Wagcina nje nokukhipha le nkemba yakhe uPeter mase ubanje uJesu. From there wanyamalala. Sebamtshelile ukuthi wena uzongiphika, wathi lutho. Wathi ingakakhali iquthe ka3 uzoba semphike ka3. Indoda ubaba. Kodwa siyabonga umama. Beza nalo mlayezo. Waze wagijima uPeter wayobona, wathola ukuthi vele kunjalo. Basele bathi nangu uJesu. Uvukile. Uye yebo uye. Akafana uye. Bangabaza abanye siyamkhumbula naye uThomas ukuthi wafika uJesu phakathi kwabo bahleli kanje. Wathi ukuthula kube nani. Haleluya. Wathi ukuthula kube nani. Bambona uThomas wayengekho. Lento yokulofa enkonzweni. Wayengekho uThomas into yokulofa enkonzweni. Izinto zikaNkulunkulu ziyenzeka enkonzweni. Omalovana akekho uThomas. Sebayamxoxela ukuthi yesibonile uJesu kwakunje wathi cha ayikho lento leyo. Makholwa ngokubona. Mina ke ngakafaka umuno wami la, ngakafaki nezandla zami la, akeke ngivume. Ya babona umalovana. Umakholwa ngokubona. Haleluya. Bazalwane banye bangabaza kulabantu bekade bekhona. Kodwa uJesu ukuvuka kwakhe uthi amandla wonke ngiyenza njani ngiwanikiwe emhlabeni nasezulwini. Ngakho hambani nishumayele leli ivangeli. Kuzo zonke izizwe, kuwo wonke umuntu.
Solanka nje anomphefumulo aphila umuntu unelungelo lokuthi simchumayele leli vangeli. Angithi abanye siyababuka. Umcabanga ngibona ngathi alimfanelanga. Uzuyithulele nje ungasho lutho. Uweke lo kodwa uJesu yena uthi masishumayele kuwo wonke umuntu. Once kwaba nomphefumulo umuntu wazalwa ufanele atshelwe ngoJesu indaba ibe ngakuye ukuthi uyakholwa or akakholwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Manje ithini-ke ku-19 ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Yes. Nibabhapathise egameni likaYise lendodana likaMoya Ongcwele. Nibabhapathise labo abazokholwa kuleli vangeli uma senishumayela. Nibabhapathisa namagama egameni likaYise lelikaNdodana lelikaMoya Oyingcwele. Asazi ukuthi ngoba kusho khona ukuthi ungena naye uJesu ethuneni mase sisho umbhabhatiso. Singena nobani? Singena noJesu kuphi? Ethuneni. Kwakubizwa lamagama I can tell you now ukuthi we are representing even the 3 days that he has spent underwater. Orange ethuneni. Azange uJesu angene ethuneni aphinda aphume. Bese nje uyaphinda uyangena Saturday bese uyaphuma. Bese uyangena futhi Sunday bese uyaphuma. Wena mase ubhabhatisa umuntu uthi ngegama likaYise umkhiphe, ngegama lendodana bese uyamkhipha, ngegama likaMoya Oyingcwele bese uyamkhipha. Sewusho kona ukuthi uJesu wangena ethuneni kathathu waphuma kathathu. Hallelujah. Kodwa wethu uJesu wangena kanye ethuneni. Waphuma kanye ethuneni. Hallelujah. Asaphindi bazalwane siyobhabhatiswa kuJesu ngalendlela sesiqedile. Amen. Hallelujah. Amen. Uyabona manje sesiyisidumbu base sikhuluma ngomuntu omdala. Ufile umuntu omdala kuvuke lo musha. Lona amandla wonke njengoba anayo uJesu amandla. Hallelujah. Amen. Manje nina ke senibuyela kanjani esiphambanweni niyohlala khona nibambelele? Ngoba thina sinilindela. Kule verse elandelayo base sibabhabhatisile. Ithini ke indaba? Nibafundise ukugcina konke engiliyale ngakho. Bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Hallelujah. Bese niyakwazi ke kubafundisa konke enginiyale ngakho. Umuntu mase kabhabhatisiwe sesinelungelo lokwenza njani lokumfundisa. Hallelujah. Manje senokwenza izinto vice versa ngoba as understand the logic kaNkulunkulu. Umuntu mayecela ukusindiswa sesibone kwangathi singahamba naye simfundise, hambe naye simfundise phambi kokuthi siyombhabhatisa kube sinesho ukuthi imfundiso iyangena. Asesiphambanisile. Hallelujah. Amen. Sesiphambanisile izwi elithi lokholwayo uyabhabhatiswa uma sekabhabhatisiwe senizokwazi ukumfundisa. Hallelujah. Siyobabhabhatisa abanye basaseyizwe. Thingisho kanjalo. Bangakazilungiseli, bangakathola imfundiso, angekakafundiswa lo muntu, ubuye ezweni lo muntu. Siyobabhabhatisa basa nethi mabacela ukukholwa sinaleso siqiniseko sokuthi umuntu wenza njani uyakholwa. Udlulile ke lo muntu esiphambanweni. Hallelujah. Then sizokwazi ukufundisana bazalwane lokho uNkulunkulu asiyale ngakho. Impilo yobuKristu yini le imoto zanamhlanje cruise control.
akasi cruise control sengisho khona ukuthi ukuyibonela phela imoto mayiku cruise control iyayibonela yona uma sekukhuphuka sewuzwa yona manje seyishintsha amagiya uma sekwehlela sewuzwa ngayo ayishintshwa yona iyayishintsha umzalwane uyatshelwa ukuthi kwenziwani la ekholweni akusi kwama standard Mama tikasibeka. yeah isizulu phela sinaloko sesame simbalia la leso kwama gita sibhekayo yeah kwama gita sibheka nomunye uyayibonela ngesikhathi sokudla umunye ushaya iqanda lapha omunye ushaya ipoloni uyashishisa lapha kwama gita sibhekana kuna order mara uJesu uthi nibafundise lokho yenze njani nginiyale ngakho ukuthi nayi indlela kaJesu ewasifundisa yona ukuthi sihamba ngayo akunasikhathi sokuya lapho John chapter 4 asikuyifunda nje imozo ekhuluma uthi niyazi ukuthi wafundisa lapho uJesu imithetho amen ukuthi niyazi ukuthi bakudala batshela ukuthi nenze njani ningabulali kodwa mina Jesu sengifikile ngithi nathi wamzonda nje umfowenu sewenze njani sewungulela haleluya amen uyazi sekubaliwe futhi ukuthi ningayenzi bufebe kodwa mina Jesu sengifikile ngithi njani wambuka nje wamkhanuka haleluya Amen. asiku cruise control ukuthi uma yibonela ukuthi sewuphuma kanjani sewungena kanjani nayi indlela uJesu uthi bafundise lokho nginiyale ngakho sewuzofunda ke ukuthi wabayala wathini uJesu sewuzotholana namagama haleluya Amen. Batla re go bala Acts chapter 8 akirana ke batla go nna motelele fa Acts chapter 8 re go monna wa le kantana ngizonjela ngeza inami sengizima manje 26 ya 26 sizoyehla nje nayo sigijima ke uNkulunkulu usanibusisa Izenzo 2 verse 26. yes Evangelezi yenkosi yakhuluma kuFilipu yathi yes suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza yes 27 yeah wayesesuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopiya yes umthelo yes isikhulu sikaKhandake Yes. inkosikazi yase-Ethiopiya ebiphezu kwengcebo yayo yonke yes ebifikile eJerusalema iza kukhuleka haleluya yeah so kuyasho ukuthi nathi nje la eAfrika nalesa sikhathi singakavulelwa nje emthethweni bebakhona bakati basuka la bayothandaza kuphi eJerusalem nangi indoda ke beyiye lapha eJerusalem iyothandaza manje isendleleni ke ibuyela khona eEthiopia ihamba nje ngekariki yakhe yamadonki uNkulunkulu umsanibusisi isendleleni eya eGaza phela iGaza niyazi musise last town ukungena eGibhithe I think it was his road yazi Jerusalem ngizoyazi mina nathi ngokufunda iBhayibheli nendaba zakhona namadrop akhona ungakafiki nje nokufunda nje iBhayibheli uma ulifunda nje ulifundisisa futhi ungagijimi njengoba sijwayele ukugijima ubhelethe kayimema sukazi alright jalaphi 28 ibisibuya yeah ihlezi enqoleni yayo yes ifunda umprofeti uIsaya haleluya 29 umoya wathi kuFilipu sondela unamathele kuleyo nqola haleluya 30 uFilipu wayesegijimela kuyo
Yeah. wayizwa ifunda umprofeti u-Isaya. Yeah. Wathi uyakuqonda kambe lokho okufundayo na? Hallelujah. Bazalwane, la umoya kaNkulunkulu wamlayela uPhilip ukuthi nje aye kuleyo ndawo or kulowo mgwaqo loyo akwazi kuyohlangana nani nale ndoda. Hallelujah. iBhayibheli lithi uma esondela lapha kule kariki yakhe uyezwa ukuthi indoda iyafunda kumprofeti uIsaya. Wavula umlomo ke uPhilip wabuza umbuzo ukuthi uyaqonda yini lokho okufundayo na? Uyabona bazalwane, mase siqhutshwa kahle umoya akeke siswele indlela yokungena. Angithi inkinga yabazalwane le ukuthi singeniso isiphi. Noma nje uhleli etaxini umbuka umuntu la eduze kwakho umuya kaNkulunkulu solo uyafuna ukuthi man tshela lo muntu solo uyakubalisela ngeweather, uyakubalisela ngamapolitiki. Awunandlela yokungena wena, akukho la ubona khona ukuthi la kula ngangena khona. Kodwa wamthola la ekhona khona. Umkhala umuntu la ekhona bazalwane. Ungamkhiphi kule topic yakhe, uzasho nje ukuthi mhlambe uyamdelela or uyamjwayela. Kule topic yakhe or la uphefumulo wakhe ukhona, kula ungena khona. Azange ayovula uGenesis, wakhuluma ngaye uIsaya, lo amvulile. Uyaqonda yini lokho okufundayo na? Hallelujah. Ya, ngithi manje inkinga yethu sithulile ngoba sinayo indlela yokungena. Angithi inkinga ilapha. Ya, sithulile wena baba. Mr. Mrumu. Sithulile, sibuma ithulele njengoba sibona sijika. Noma umoya wazisolo phakathi kwakho, usolo ufuna ukuthi manje ungabe uyamtshela, ngabe usho kunye, manje uthulile. Bese nalo umuntu lesikhathi ebhizi yasho ukukhathazeka kwakhe. Awusho nje ukuthi ukhona owangena esiphambanweni. For lokho ukukhathazeka kwakho. Wazi indlela nje yokungena uNkulunkulu ukuphile yona nayi. Amen. Ya, ngikhuza wona umoya wokuthula bazalwane. Emsebenzini, ufamily, esikolweni siyakhuluma bazalwane. And uma uhamba nomoya kaNkulunkulu uyakutshela man, uyakutshela. Manje thina inkinga yethu uthi yathula manje uPhilip njengoba sekafike la, uma ngabe ungeke wathula uPhilip, what a waste. Umoya sewumqhubile, sewumfakile kulo mgwaqo, sekafikile kule kariki, ayithulele futhi uPhilip. Hallelujah. Tiwanori. Yona yathi ngingakwazi kanjani uma kungekho ongiholayo na? Yes. Yamusa uPhilip ukuba akhwele ahlale nayo. Yes. 82. Kepha isahlukwana sombhalo ebisifunda yilesi esithi, yes, wayiswa ekuhlatshweni njengemvu, yes, njengewundlu elithule phambi komgundi wayo, yes, kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Yes. 82. Ekuthobeleni kwakhe ukwahlulelwa kwakhe Yes. kwasuswa. Yes. Ubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na? Yes. Ukuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Ubani nje ungaqondi ukuthi uIsaya ukhuluma ngoJesu. Uyabona ukuthi indlela kaPhilip seyiphelile. Ukuthi nangu uJesu owaya esiphambanweni njengemvu. Sole bebhizi bamhlambalaza, okunye bamshaya bathi sitshele ukuthi ubani okushayile. Hallelujah. Bathi wena bewukwazi ukuthi usindise abanye, wezi uvuso Lazaro wenzeni wezi, ake usindise nawe usikhiphe esiphambanweni. Wathula uJesu njengemvu eyohlatshwa. Hallelujah. Ya ngifuna sigijime bazalwane. 34. Yes. Kepha umtheno wathatha wathi kuPhilip, Yes. ngiyacela umprofeti ukukhuluma lokho ngobani na? Yes. Uzisho yena noma omunye na? Yes. 39 or 35. 35. Yes. uPhilip wavula umlomo wakhe eqala kulowo umbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Awu siyabonga Philip uvula umlomo.
Siyabonga Philippi ukuvula umlomo nje sewuzwile ukuthi indaba ihamba phi. Wavula umlomo uPhilippi waqala ukushumayela from lelo verse ukuya nakwamanye ama scripture. And ngifuna ukukutshela ukuthi ngalesikhathi saka Philippi yayingekho iNew Testament. uJohn bengakabhali, no Marko bengakabhali. Hallelujah. No Luke bengakabhali, no Paul bengakasindiswa futhi. Kwakungana 1 Corinthians, 2 Corinthians. Zazingekho zonke le incwadi bekathi ikhona bekuyini Old Testament. Umshumayela kanjalo uJesu from Old Testament wena Philippi. Hallelujah. Ngoba inkinga yethu bazalwane sibona ngathi uJesu ukhabuka manje. Ku Matthew uma sekayongena esiswini saka Maria sasibona ngathi uqala lapho uJesu eqale khona lento esikhonzayo. uJohn uzokutshela kahle chapter 1 verse 1 ukuthi uLizwi wayekhona uma kusungulwa lo mhlaba, wayenoNkulunkulu futhi wayenguNkulunkulu. Akukho lokwadalwa ngaphandle kwakhe, lelo zwi wabuya waba yini? Waba yinyama. Ubani ongaqondi ukuthi ukhulunywa ngoJesu lapho? Akaqale esiswini sika Maria, dale khona. Nalolu hambo labantwana bakwaIsrayeli uhambe nabo. Asilungisela mina nawe na indlela esihamba ngayo. Masinyane. Ilanga basuka ngalo eGibhite kwakuhlatshwe imvana ngithi nakhumbula. Ya, bebasesiphambanweni. Abantwana bakwaIsrayeli kwahlatshwa imvana. Kwathiwa thelani igazi eminyango uNkulunkulu ngisanibusisa kuzothi ingeno simayihambe ebusuku nethi mangibona igazi ngizondlula kulowo musi. Basindiswa abantwana bakwaIsrayeli ngenxa yani yegazi elalikhona kuphi? Hallelujah. Amen. That was the redemption yabantwana bakwaIsrayeli. Azikhona nje before sibuyela ngapha mama. 1 Corinthians 10 verse 1. Sizobuya ngapha ku 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Chapter 10 verse 1. Yes. Ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi Yes. okhokho bethu bonke babephansi kwefu. Yes. Bonke badabula ulwandle. Yes. Bonke babhabhadiswa kuMose efwini laselwandle. Awumeke khona lapho. Bayenza njani? Babhabhadiswa. Yeah. Abantwana bakwaIsrayeli babhabhadiswa kuphi? Elwandle. Uma uJesu uNkulunkulu avula ulwandle olubovu kwakumbhabhadiso wabo abantwana bakwaIsrayeli bacela ukuphuma kuphi? Esiphambanweni. Hallelujah. Ngoba isiphambano sisodwa siphelelanga, kufuneka ukuthi bathi bayongena emanzini. Hallelujah. Amen. Futhi insindiso ila khona sesidlule emanzini. Hallelujah. Lapha iredemption ukuthi sesiyathengwa ngegazi likaJesu. La sisindiswa khona kusemanzini. Before bathi ukule babukhombe ukhuluma okungekho. Exodus chapter 14:13. Exodus 14:13. Yes. uMose wathi kubantu ningesabi. Yes. Inani libone ukusindisa kukaJehova azakunenzela khona namuhla. Nibone ini? Ukusindisa The kukaJehova. God's salvation. The first time babona insindiso abantwana bakwaIsrayeli bebaselwandle olubovu. Labe kathi bekhathazekile khona kwangathi izono sasemuva siyabalandela, kodwa wangena emanzini. Ngicela ukuthi ngikucacisele namhlanje sekuphelile ngezono zayizolo. Akithi iGibhite izono. Labe kathi sigcina zokhona baphuma lesikhathi kuchitheka igazi lemvana ngithi base baphumile, kodwa nje nasi isono sisabalandela. uGibhite uyabalandela futhi.
Kodwa uMose uthi basakhathazekile ukuthi sesenza njani ngalamaGibhithe, uthi thulani nithi du, namhlanje nizobona ini insindiso kaNkulunkulu. Iqala la insindiso, uThethu uthi khona lapho ngibona ukusindisa kukaJehova azokunenzela bona namuhla, ngokuba abaseGibhithe nibabonile namuhla, anisayikubuye nibabone naphakade. 30. 30. Yes. 14 verse 30. Kanjalo uJehova wasindisa uIsrayeli esandleni sabaseGibhithe. uIsrayeli wababona abaseGibhithe befile ogwini lolwandle. Hallelujah. uIsrael, it is the day they saw the salvation of God. Kuphi emanzini. Uthini uPaul, angithandi ukuthi nihlale ningazi. Bazalwane ukuthi lokho kwehlela iIsrael kwakuyisithunzi esiveza indlela yami nawe. Uyazi mabaceda ukusuka manje la elwandle olubovu sebayaphi? Baye entabeni kaNkulunkulu bayothola umthetho. Sonke lesikhathi akunamthetho, akunamuntu ofundisa omunye, akunamthetho bawuthola manje sebasentabeni bandlulile emanzini. Hence ngithi indlela kaNkulunkulu bazalwane ilandelana ngale ndlela ukuthi uma ngithi shumayelani lo osindiswayo bhabhatisa, mawuceda ukubhabhatisa then ukwazi ukuyofundisa. Sonke lesikhathi uIsrael uyahamba akanamthetho, akana guidance, kodwa uyithola manje kuphi entabeni sekandlulile emanzini. Hence uJesu uthi shumayelani laba bakholwayo nibabhabhatise bese nenza njani nibafundise ukugcina konke lokho enginiyale ngakho. Akithi sengisho ngababomu ngoba lamalanga kwathi wasindiswa sekuphelile, akukho okunye kumele ukuthi ukulandele, akukho okunye kuzomela utshelwe khona, wena sewuyayitshela wena nje sewuku cruise control. Asazi ukuthi liphi ke lelo vangeli liqhamuka phi ke ngoba nangu uJesu wayesibonisa indlela ukuthi ihamba la. Asesibuyele ku Eunice Acts chapter 8. Sesiyaqeda ke bazalwane. Siyaqeda nje. Bereleka eMasukazi. 54 or 56. Yeah, for 36 and no fit. Acts chapter 8, 36. Wathi besahamba endleleni bafika emanzini, umthenwa wathi bheka nanka amanzi, walala ukuba ngibhabhatiswe na. Hallelujah. Sebafikile manje emanzini njengoba bahamba ngekariki yabo. Sekufika la bafike emanzini khona. Uyabuza ke umthenwa ukuthi nanga amanzi kwalani ukuthi mina ngibhabhatiswe na. Khumbula ke ukuthi lo muntu uthethwa manje ukutshelwa ngendaba yevangeli manje. Akazi uPhilip ahlangane noPeter nobani ikhulu zakhona opastor bakhona. uPhilip unalo baba lo bawu2. Hallelujah. Angithi mina nawe baba uNkosi siyahluleka ukuthi nangu umuntu uyakholwa uma kumele abhabhatiswe kumele sibambe la ukuthi committee kumele ihlale phansi, kumele abafundisi bazi, kumele kwenza nangu uPhilip. Indoda ithi nanga amanzi kwalani ukuthi ngenze njani ngibhabhatiswe. Yazi nami ngiyathanda ukwazi ukuthi kwalani ukuthi abantu babhabhatiswe. Uthini ke manje? uPhilip wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke lokho kungenziwa. Uthini yena mayephendula? Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Hallelujah. Uyazi ngiyathanda mangifika la ngiyenibuze la endlini ukuthi ubani onganayo leli verse. Leyacela ukulifunda. Verse 37.
ake niphakamisa isandla kungabi namahluli ubaba uMkwena akanayo lelo verse ubaba uMkhosi akanalo lelo verse baphi nje nabanye abanganayo lelo verse lelo haleluya uyabona ukuthi uzoba nenkinga mawuphethelele iBhayibheli uma umuntu nje akubuza ukuthi kwalani ukuthi mina ngibhabhadiswe akekho wazi ukuthi kuphendulwa kanjani kuthiwani makufika la ubhabhadisa umuntu onjani uyazi amaRoma abhalela amaBhayibheli wenu and benze ngamabomu ngoba bafuna ukubhabhadisa ingane abantwana abancane abangakwazi ukuyiphendulela anazi ukuthi umbuzo wamaRoma bayambhabhadisa umntwana omncane njengoba mina nami ngila ngabhabhadiswa ngimncane haleluya akithi ngiyatshela ukuthi wabhabhadisa futhi abanye baze bakutshela ngabhabhadiswa mone church ngabhabhadiswa umthetho wamaRoma ukubhabhadisa umntwana omncane ongakwazi ukuyikhulumela ene ngizofuna ukukutshela ke ukuthi uyazi bayakukhipha endlini kaNkulunkulu ngoba ngishilo ngathi isiphambano amanzi bese kuba izwi or kuba phakathi endlini angithi manje uma ubhabhadisa umntwana bese uzothi mayekhula uzosindiswa la esiphambanweni uyabona lo muntu uyahamba lo uyaphuma la endlini lo muntu indlela yakhe uyabhabhadiswa bese uyakhula uyasindiswa ke uba la esiphambanweni uphumile endlini yokholwa khohlwa ngezwi khohlwa ngokufundiswa lapha to the holy place khohlwa lapho nje sewuna the back to the Lord ngiyazi ukuthi kuyisono lento kuba manyala ukuthi umuntu abe sendlini athene his back to the holy place so to your movement haleluya nje ikuphi le ndawo baba uMkhosi Ezekiel chapter 8 uthi ngikho ukuthi ake ngiyithole nje masinyane Ezekiel ukale na Ezekiel chapter 8 chapter 8 verse 16 sifunde nje masinyane angikho lapho sengiyakhumbula njengoba ngisho ngale ndlela yalo muntu yes wayesengingenisa egcekeni elingaphakathi lendlu kaJehova bheka ngasemnyango wethempeli likaJehova phakathi kompheme ne-altare kwakukhona kungathi amadoda angama-25 efulathele ithempeli likaJehova afulathele ini ithempeli likaJehova and then ubuso bawo bubhekene nempumalanga ekhonza ilanga ngasempumalanga uyazi nje uma ufunda verse akithi 16 lo u15 ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ubonisa kuEzekiel wathi kimi uyakubona lokho wena ndodana yomuntu na uyakubuye ubone izinengiso ezinkulu kunalezi bese ngisho nje ukuthi izinengiso ukuya kuNkulunkulu uyokhuluma noEzekiel la ukuthi uyabona lezi zinto abantu bazenzayo endlini yami na uzobona eziningi inengiso abantu bazenzayo kuphi endlini kaNkulunkulu uthi wakufika la between the porch kusho ukuthi uma ungena to the holy of holies there was a porch bahle lapho lamadoda awu25 they have their back kuNkulunkulu they are facing inyakatho the east worshiping the sun niyazi ukuthi bakhona abantu abakhonza ilanga sun worship igcwele iningi bantu babhizi ngayo futhi abasi ukuthi bakhonza ilanga funda ngesilungu yona le 16 or ngifundele masinyane so he brought me into the inner court of the Lord's house and there at the door of the temple of the Lord between the porch and the altar were about 25 men with their backs towards the temple of the Lord and their faces towards the east and they were worshiping the sun towards the east
Haleluya. Amen. And lokho kufulathela uNkulunkulu usendlini yakhe. Uyabona baningi lamalanga abantu abahlubukayo bahlubukele phakathi bangafuni ukuhamba. Inengiso phambi kaNkulunkulu ngoba you have already turned your back against God. You are facing outside. You are worshiping the sun. Kubalulekile ukuthi njengoba ngintshela ukuthi uma ungena to the holy place indawo ephambi kwakho umthandazo naye izwi uyafunda nango nje ukhanya kwezwe and then indlela yakho iya la ku holy of holies. Never turn your back. Hallelujah. Baningi bala endlini they have turned their back against God. Inkinga babasukila inengiso phambi kaNkulunkulu according to this verse. Asibuyele ku chapter 8 Acts. Setelele nje indaba yethu. uFilipi wathi kuye uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Wayala ukuba inqola ime behlela emanzini bobabili. Yes. uFilipi nomthelo. Yes. Wambhabhatisa. Bawela emanzini bobabili uFilipi nomthenwa wambhabhatisa. Ngiyakwazi Mr Mkhosi ukuthi sibhabhatisane su2. Amen. Lingekho nje ibandla iHamente bazowazi nje base sibatshela ukuthi hey nangu umzalwane sewuyakholwa sewubhabhatisiwe. Nangu uPhilip wangena nomthenwa emanzini wathi mayisuka lapho wayesebhabhatisiwe. Haleluya. Bazalwane ngiyacabanga ukuthi ukukhuluma kwami kuphelela la ingabe mude kakhulu bazalwane. uNkulunkulu uzosiza njengoba ngishilo ukuthi sinenkonzo yombhabhatiso namhlanje asifuna ukubambezelana kakhulu. Haleluya. Kodwa ke yiyo ke indlela abazalwane yokukholwa ihamba la. Amen. Amen. There was this other argument I think ngingantshela ngayo whereby kwakuphikisana lapha la ngisuka khona eFull Gospel ukuthi man ngiyakwazi nami ukuyofika ezulwini ngingakabhabhatiswa. Sithi hawu indoda uyithatha phi le nto athi cabanga nayi indoda isesiphambanweni inoJesu. Lo bethi ebekathi angaku right buka Jesu akuthi nakhumbula. And then ke lo baba loyo wayesho ukuthi ungikhumbule baba bangene eparadise wathi uzoba nami. Bakhotha lo baba lo ukuthi wangena kwamaphamanzi. Babasho wangena kwamaphamanzi lo muntu lo kodwa nangu uJesu yamtshela ukuthi uyongena nami. Bese mina ngijika khona lapho ngithi wafa noJesu. Uzongena nawe